Dobroveče. Da vam neko drugi ne bi pričao o mom radu i mislima, dozvolit ćete mi da to pokušam ipak ja sam. Vaš Nikola Tesla. Ja sam se rodio u srpskoj porodici i ponosan sam na svoje poreklo. Moj otac Milutin bio je sin oficira koji je služio u vojsci velikog Napoleona i zajedno sa svojim bratom, profesorom matematike u poznatoj ustanovi, stekao je vojno obrazovanje, a kasnije se priklonio pozivu pravoslavnog sveštenika u kome je stekao ugled. Bio je veoma obrazovan čovjek, pravi prirodni filozof, pesnik i pisac. Mada majci Georgini, rođenoj u kući Mandića, čiji je otac također bio pravoslavni sveštenik, moram da zahvalim za sav izumiteljski dar koji posjedujem. Vežbe koje mi je otac zadavao ipak mora da su bile od izuzetne koristi. One su se sastojale od svakodnevnih zadataka. Zadavao mi je, na primjer, da pogađam tuđe misli. Da otkrivam nedostatke nekog oblika ili izraza. Da ponavljam duge rečenice ili da računam napamet. Nesumnjivo je da su te svakodnevne lekcije bile veoma korisne. Naravno, u svojoj mašti. Svake noći, a ponekad i danju kad sam bio sam, ja bih se otisnuo na put. Video bih nova mesta, gradove i zemlje. Živeo bih tamo, susretao se sa ljudima, sklapao prijateljstva i poznanstva i makoliko to bilo neverovatno, činjenica je da su oni bili za mene isto tako dragi kao i oni iz stvarnog života i nimalo bleđi u svojoj pojavi. To sam neprestano radio sve do svoje 17. godine, kada su mi se misli iznenada ozbiljno okrenule ka izumiteljstvu. Tada sam shvatio na svoje veliko zadovoljstvo da mogu da zamislim stvari u mašti. Nisu mi bili potrebni modeli, crteži ili eksperimenti. Mogao sam da u mašti o njima stvorim sliku onakvu kakvi su oni zaista bili u stvarnosti. Od
trenutka kada čovjek konstruiše aparat, do trenutka kada prvobitna ideja dobije praktičnu primjenu, on je neizbežno obuzet detaljima i greškama aparata. Dok on nastavlja da usavršava i rekonstruiše, njegova koncentracija slabi i on gubi iz vida osnovna načela. Rezultati mogu da se postignu, ali uvek na uštrb kvaliteta. Moj metod je drugačiji. Ja nikada ne hitam ka praktičnom radu. Čim mi se javi ideja, odmah počinjem da je razvijam u svojoj mašti. Menjam konstrukciju naprave, usavršavam je i ona radi u mojim mislima. Nastojanje izumitelja je u osnovi spasavanje života. Bilo da uproćuje sile, usavršava naprave i obezbeđuje nove udobnosti.